Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Wesley So, snažan američki velemajstor, trenutno igra dva turnira, Speeches Championship, koji se igra u Blitzu i Bulletu, i američko šahovsko prvenstvo. Zanimljivo je što trenutno sjajno nastupa na oba turnira. Na američkom prvenstvu trenutno vodi na tablici, dok Hikaru Nakamura ne igra na tom prvenstvu, ali danas ću analizirati partiju sa Speeches Championshipa, u sljedećem videu ću sa američkog prvenstva. Uglavnom, Wesley So igrao protiv Vincenta Keimera, kojeg je na kraju pobjedio. Igrali su 5+1, 3+1 i 1+1, kao što igraju svi u Speeches Championship. Wesley So je pobjedio na 5+1 jednim bodom razlike. Zatim je Vincent Keimer na 3+1 pobjedio jednim bodom razlike i nakon toga je bilo remi u 1+1 tempu, što znači da su se igrali taj breakovi, znači jednostavno igralo se puno od 1+1 partija i jednostavno ko prvi ne pobjedi, recimo ko prvi ne dođe do 3 razlike. I zanimljivo je, kao što sam već rekao, on igra oba turnira i pobjedio je i ovu svoju partiju na Speeches Championshipu sjajnom pobjedom i izvrsna partija, zanimljiva i poučna. Partija je krenula sa D4, to igra Wesley So, zatim Keimer Vincent igra B6. Odlučio se za, ovo je engleska obrana, no nakon E4 lovac B7 prešli smo u Ovenovu obranu. Zatim slijedi lovac D3, E6, skakač na F3, G6 i mala rohada. Ovo je već mala greška jer se nije iskoristila slabost crnoga da sada lovac mora ići na G7 da se obrane crna polja, pa bi bijeli mogao odigrati neki lovac G5 s ciljem napada dame, i onda kada se lovac pokrije ili možda se čak i razmjene, crna polja će biti slaba. Slijedi lovac G7, dama na E2 i sada D6. Bijeli ima dva pješaka u centru, dok crni ima slabija dva pješaka, no i dalje je zanimljivo što bijeli trenutno, iako je i po kompjuteru bolji i ima bolju poziciju, ne može odmah ništa konkretno napraviti. Slijedi A4 i skakač D7 i A5. Wesley So gura daleko ovog pješaka, čak i prijeti A6. Tako da trenutno je to super pozicija za bijelog. Slijedi to B8 i sada umjesto poteza A6 bijeli igra skakač C3. Zatim slijedi H6, greška jer sada postoji dalje A6. I So napokon igra taj A6, slijedi lovac A8 i sada skakač B5. Vidimo kako zapravo bijeli koristi te slabosti, posebno te rubne slabosti gdje ima puno prostora i vremena, te sada napada na A7 pješaka kojeg crni nikako ne može spriječiti. No crni ima drugu ideju. Igra skakača 7 i sada na skakača 7 igra C6. I sada je trenutno ovaj skakač zarobljen i crni prijeti odigrati dama C7. Sada slijedi D5, CD5, ED5 i skakač D5. Sada je Keimer vratio tog pješaka, no stvar je u tome što sada Wesley ima slobodnjaka. Slijedi skakač B5 i sada skakač C5. Još jedna greška jer taj potez jednostavno nema smisla. Lovac C4 radi dosta, to je odigrano u partiji. I sada recimo mala rohada i ovaj skakač nema svrhu trenutno. Jedina svrha mu je bila napadanja lovca
ali trenutno ništa ne radi. Slijedi top D1, top E8, lovac D5 i sada e D5. Otvoreni napad. Dama na F1 i D4. Sada slijedi skakač FD4, skakač BD4. Krivo sam, to je skakač BD4, krivo sam rekao. No sada stvari u tome što ima nekih poteza kao što je G5 koji prijete, neki G4 i slično, jer stvari u tome ovi skakači su međusobno se brane, no ima tu nekih slabih karika, posebno recimo ovaj skakač na F3, tako da to je cilj poteza G5. Sada slijedi H3 i lovac E4. Sada slijedi lovac E3, branjenje skakača i top A8. Mora se primijetiti jedna stvar, a to je iako u ovom trenutku So ima pješaka više, ima nešto što Kejmer nema, a to je lovački par. Sada slijedi B4, skakač D7, B5, dama na C7 i sada C4. Bijel je izgradio jedan pješački zid i sada slijedi top A na C8. I sada je ovo zanimljivi trenutak partije gdje bijeli igra skakač D2, napad na lovca, ali još bitnije branjenje ovoga pješaka. Sada slijedi lovac na A8 i skakač na F5. Razlog je vrlo jednostavan, iako zapravo je greška jer pada top. No razlog je jednostavan, pokušati razmijeniti skakača za lovca, te bijeli nema lovački par, ali crni bi izgubio lovački par. To je bilo bitno, no slijedi lovac A1, top A1. I sada čak nije ni toliko loša pozicija za bijelog, iako Kejmer ima topa više, dok Vesli So pješaka i skakača. Jer stvar u tome H6 je slab, D6 je slab, B6 je slab. I sada slijedi F6, greška. I sada dama D3, napad na D6. Sada skakač E5. I sada naravno dama jede na D6. I sada je problem u slučaju da crni jede na D6, slijedi skakač D6 i to je dupli napad, te se crnome to uglavnom ne isplati, već igra dama H7. Sada slijedi naravno dama F6. I sada zanimljivo je, izgleda da je top F8 dobar potez jer napada damu i skakača. No dama se miče sa šahom na E6 i jednostavno ili čak možda recimo neki skakač 7 možda. Da. Pa onda recimo dama E7 mjesti. No uglavnom crnome se ne isplati top F8, već igra skakač F7 i sada slijedi lovac D4. Vidi se da je bijeli u mnogo boljoj poziciji, ali i dalje sad nema i dalje ništa baš konkretno što će probiti poziciju, no ima 3 na 1 pješake na daminoj strani, znači na ovoj tu strani ove pješake. To nije teško za promovirati. Sada slijedi top CD8 i sada A7. Bijeli izgleda moćnosti ima 7 pješakom na trenutno, dok je lovac na A8 koji zapravo ništa ne radi u ovoj poziciji, osim sprečava pješaka, tako da taj pješak nije toliko dobar. Sada slijedi top D4 i sada skakač D4 naravno. I sada se to jest So je u velikoj materijalnom prednosti jer sada ima 3 pješaka više. Sada slijedi dama D3 i sada možete li naći, evo, ako želite u ovoj poziciji možete pauzirati potez kojim je So završio partiju, rekao je dosta i ovo je bila zadnja partija i prošao dalje. To je potez skakač F5
izuzetan potez, jer sada ne samo da bijeli prijeti mat, već jedina stvar kako se crni može obraniti je dama f5, što nije odigrano u partiji jer tu je Kejmer izgubio na vrijeme, ali čak da nije, evo možemo pogledati ako baš toliko želite, dama f5 i materijal kad izbrojimo, bijeli ima 3 pješaka više i damu za lovca, znači u principu to je gotovo. Tako da, i još je već So vodio 2-0 u taj breaku, imao je dosta vremena, nekih 20 sekundi, dok Kejmer je sad izgubio. Zanimljiva partija, Wesley 89 točnost, dok Kejmer 80. Nadam se da vam se ova partija svidjela. Evo, za još ovakvih videa obavezno se pretplatite, ostavite like i komentirajte. Do sljedećeg puta, pozdrav i sve najbolje. Vidimo se.